ام به آگاهی موزیک دوام دیکن نها الآمد دبستان که موزیک هبو ما موزیک و نها استانبول جدیسا دبستان که موزیک هبو وارو جنبوری بناوی دبستان موزیک یا اگیده جمو نها یک جی ماموستین دبستان کمال یلدرم سرخطی امی به ماموسته کمال رو درباره و کرنا وی دبستان ده هپیوینه که بکن هوال کمال مرحبا شره مرحبا سرچاوه تو چوایی باشه؟ از باشم هو چاوانی امی باشن سپاس دکن و گل کیف خوش کن که جبونا موزیکا کردی قاده که نو هاته وکرن مکانه که نو هاته وکرن جبوی پیشین بجن سر خیره به و لگل ما پیروز به سپاس کلک ساون ولی هم جی وقت از بخوا جی وقت نرمنده که کردتر کیف خوشم که قاده بسر و بوز به جوان زاروکین کرده راست ام جروجا وکرنی دست بکن حوال که مال چا در باس بروجا وکرنی؟ یعنی از بیا بیجم وقت استانبول زانم پر کرد پر لید جی برای که جی وقت دست بیکا برنامه ما آماده کرد جار لستانبول ما بلاف کرد یعنی همو گل مخواست ور برنامه ایجار لگور بیجی حقیقتا اشتاربونه که پر برفره چه بود گل پر سا هم کلنجرانیه که هم جرم بجن کیفاشیه کسا لبشتار بود برنامه ام بخواجی و سابون یعنی برنامه پر برفره و خوش از بارم چه بود بله تبلیتون جه کرد بله برای خیر به اول کمال برسان من دویمین اول نها وکرنا دبستانک وی هاوی افکرش کدر کتولی تدی هوجه ایجار موسیقى کردی وک امبیژن هم وک بنگه هم وک دیروکی هم وک جواکی هم وک چاندی هم وک هنری هوجه ایدی ببا وک قادک اکادمیک قادک زانستی مجبوره که جی اف توجه یا کو ام سب برفرهی لسر سکن هنه که بیا باید مجبوره که جی مخواست استانبول جی قادک سبب کو ایدی جوان و زاروکی کرده ایدی وک قادک موزیک بکاربن چانده خو هنره خو موزیکا خو وک اکادمیک وک امبیژن قادک زانستی بزاندن مجبوره که جی استانبول هفجداری کسه هبو مجی لو داره ما بیا چکر ایجار نه تنه اندفازن استانبول چه بکن ل هر دره کرد دجی اندفازن وان درانجی وک دبستان بیا وای ام آوا بکن و جبو زاروکی کرده جبو ام بیشن جوانه کرده قاده کسه داره بله براستی بریاره که پرد جیدش بلکه نفوسا کردل و کوری کردستانی هری زیده استانبوله بریاره که جیدی بیهاوی باشه اف پلانسازیه و نها چوایی مینا کنید کیجان بشه موزیکی ده پرورده بدن تدی مثلا نوع عقید جمع وکری جا عقید جمع وک امبیشن کیه یعنی هفته هم هنه که جوی داره دست بکن عقید وک ناستامه که هم جبو امبیشن دیروکا موزیکا کردی هم جبو ایرو وک ناستامه که وک سینگه که جبو موزیکا کردی امبیشن پیاکیول دنگبیجیه پیاکیول رادیو ایرانیه پیاکیول امبیشن سرحدیه پیاکیول امبیشن لباشوره باهوره لهر دره جبره وک سینگه نوسا دیرو که چه بونه امبیشن هنرمند نوسا لسروی آوای مهنه که فکری جار اگید نه تنی امبیشن موزیسیانه که وک کتکاره که چانده جهنم داره جرجبره که مخواست لسر موزیکا کردی سر ناوی ام وک جر بنگه ها موزیکا کردی هم گردونی هم موزیکا کردی هم ام بکاربن که موزیک روشلاتا ناوین جهنه که لوی داره هم جی بکن بگشتی فرماتا دبستان هنه که بیا باید ایجار ناواروک هم بجن چاوا چه ده جر ناوا ناواروک جی
em dixwazin wek demeke dirêj, wek 2 sal em vê pêvajoyî berdewam bikin û ciwan werin nava 2 salan de em bijin li ser muzîka Kurdî û muzîkên gerdûnî wek beşeke zanistî bixwînin û yê ku bixwaze bibe em bijin teorîsyeneke muzîkê, yê ku bixwaze bibe em bijin li ser berhemên muzîkê çêbike, yê ku bixwaze li bigîştî hemiya pê eleqedar bibe, hinekî wî avayî em dixwazin pêşerojê xebatên wisa çêbike. Belê. Baş mamoste Kemal Mihayja hêla teknîkî de mîna ku ev dewreyê we her yek ji çend kesa pêk bê kesên ji çend salî heta çend salî wê karibe tevlî bibe û her dewre wê çi qasî dewam bike mesela? Yani wek temenên ciwanan me 16 heta 24 me diyar kir. Yani van temenan dikarin tevlî bibin. Car 2 sal de berdewam bike. Li gor wî em bijin wek teknîkî hemû beşên muzîkê wek em bijin xebatên muzîkê de li wê derê bibînin. Yani em bijin hem aliyekî wî amûz, aliyekî wî bingeha muzîkê, aliyekî wî bingeha muzîka Kurdî, dîsa bîra muzîka Kurdî. Dîsa bijin êku pêşengtiya muzîka Kurdî kirine dêwana nas bikin û her wekî din bi gerdûnî muzîk wek bingeha muzîk çi be dêwana bibînin. Belê. Baş mamoste Kemal em jinahad serkeftin dixwazin ji were û em dibêjin be cerdin li ser xêrî be li gelê me pîroz be. Ez dixwazim tiştek bêjim. Belê, kelimke. Ez dixwazim wek bangewaziyek ji bo gelê Kurdên Stenbolê bangkim. Xwedîl dibistana xwe bila derkevin û em dixwazin ciwanên Kurdan hewayî bila werin û hem çanda Kurdî, hunera Kurdî, em bijin muzîka Kurdî bila li wê derê kîn bibin. Belê, em ji tevlî vê banga te dibin û serkeftin dixwazin hêvî dikin rojên pêş te Êmedî bi xebatê we bikin mêvan. Gelek sağ olun. Ji bo kedawê jî em pir spas darin. Spas xweş, bimînin xweşiyê de. Gelek sağ olun. Serçave. Dem baş.